Lorong diak bamalu karena televisão Timor Pos, hamutu fale hohau, Sabina Sansa iha Mezid Amor. Atau inform baita bot sira katak ohin lorong sanulu fulang abril tinan rihun ruarua nulu racing hat celebração lorong Idul Fitri. Hafoin sira celebra ba iha lorong Idul Fitri nian além de sira mos halo sesung durante 40 dias nelaran. Também telespectadores sira atau hatene dia kiutang husi celebração idane hause lorita bot sira ba acompanha hamoto. Apa yang hadir lagi Ibu. Selamat Lebaran. Terima kasih. Sendirian? Sindra. Alhamdulillah baik, sehat, senang sekali. Ya, terima kasih buat keluarga, teman-teman. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah. Di masjid ini. Masih di masjid. Ya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh umat yang merayakan di Dili dan sekitarnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden di Konsel Pura-Dua Bersama di Timor Leste. Di poin lorong kita asyik kita tenang rumput para musulman sira tambah sira halo anak itu dan itu yang tidak sama di dalam informasi itu informasi para halo mudangsa basirin angrasi ini susu berarti pula tidak ini para hasa ini afe ini kemi endus kita tinggi tahu mana yang lah tahu bahwa terselo lagi kita tahu mana yang Roma di encounter emang kita tahu mana yang Roma maksudnya atau hasil ang ya ne significa kata takaru bila Allah encounter kita tahu mana yang Roma kita tinggal habis amal dan Roma kita tahu mana yang Roma kita tahu mana yang Roma mai kita tahu mana yang testigo kita tahu banyak hal dia di abang baru kita mate kita pilih kali banyak apa antara kita testigo ini memang kita tahu Indonesia ya itu yang muridnya larang kita tinggi hal itu yang bukan saya itu yang karena saya main dekat takwa emang takwa na emang kemi yang dia tahu hal buat nabi pelajaran Neduni durante jujung kurang ini tahun mensari makanya waktu besar Islam itu ia timur anda usaha ini larang atau mantin nafati konsistensi ne maka pihak Islam ini larang hati kata istiqomah ini harus kita konsistensi bahwa kita hetai kuning lorone kita hasai ona kita neve antara jepus di Ramadan kita labela halo kali alha buat cerita beke
la condizione di e quindi agora antes a tutto Ramadan 11 mesi para frente então kita tem que manter na parte kita ni consistência kita ni fé atu nane kita bela halo buat saya mak kita bela ia mundo ne di kita ia Timor Leste ne kita bela halo aktivitas koe ini dentro ia comunidade civil nele então ita honya kita ni fé ho também indi kene capaz então kita bela pratica buat kita di dia jadi ne ses ang kita ni ang então ne kita se halo buat kala dia kita mak kita rasa mesti que sofre os de mundo ne mabai be abamagua dia mundo selo tema Idul Fitri tinang idane ane sa ho zuma kita halone kita hasai kita kapasidade de fe atunune kita bele contribui ba itane nasaune mesmo que comunidade islâmica ne minoria mai be la bele halo traga malu da Timor Leste ni lara. Oke, Duran. Ne duni idane hane sa forza ida que kita recupera fila fali itane ang atunune ita bele serviço hamutu comunidade kecil. Mensani Idul Fitri makane. Idane hane sa parabéns ya. Basida be cumprir jujum durante pulang ida idane parabéns tama sira sai husi Vitória. Sira sai hane sa Vitória. Tambah enquanto ita halo jujum durante pulang ida ne ita hane sa iha campo de batalha. Campo de batalha base ba itani ang rasi atunune depois de Idul Fitri ne hane sa ita hitan Vitória ne anta ita hak solo ida ne ita tegi matei na pati ya itani Islam. Sim, kami minoria duni mai be idane tempo narok história fakta história hatilu kada desde o era tempo português ne havia uma relação dia entre comunidade terceiro especialmente a comunidade católica ne hawel conta história itu enquanto Masjid Anur ne alaninya reabilitação em 1963 enquanto ne como havia uma relação, boas relações entre religiosos, entre Imam Haji Hassan Balafir e bispo Don Jaime Garcia Golar, então tijolo maksira untayane ne fo doador recebe bispo ia momento na bar. Sira atu sosa bispo lakosimu também idane hatu kata iha ona boas relações desde unukedas e tomai até agora itu ukungang maksudnya saya nafating manteng e agora ia Timor Leste ne enquanto presidente da República ia 2022-23 foi nomeado então minha bolo líder do Sira atau hamutu hari organização ida maknara fraternidade humana. Fraternidade humana naba envolve líderes religiosos sira atunune bele o paz ba mundo ita começa a Timor Leste ne. E fraternidade humana ne foi fundado pelo Papa Iha Roma o Grand Sheikh Al-Azhar Cairo Ahmad Tayyip ne duni agora ami ita Timor Leste ne hane to segunda nação que adopta e idane moso Parlamento Nacional moso saidana e então baoing ita bele serviço mútuo ita hari paz amizade e a comunidade mineral. Agora ne hanesan normalmente habitualmente comunidade sira se halo sereninya hanesan visita ba malu ba maida ba maselo atunune bele kusu perdão ba malu tambane lorondia e buat sira na bemak acontece durante tinang ida liuba com certeza que entre ação entre ita humanidade ne ia buat rumah ke dia antau idane momento dia kida atu ita bele foli mamba malu folaram ba malu kusu perdão ba malu idane maka agora nessa objetivo ida atu ita halo ya lorong idane ne Obrigado, Pak.
Saya